Marine, ako, ne znam, se neko sprema počiniti neki grij i nešto ga spriječi da ga ne počini, jel mu se to isto pika kao da ga počinio? Pa mislim da je, da. A šta ako, ne znam, hoće otići na misu i nešto ga spriječi, jel se to onda pika kao da je bio na misi? Mislim da ne vridi to. Kako ne vridi? Pa nemoj ga sad cijedit, ono. Pa šta cijedi, mislim? I ne znam, ako idem na misu pa zakasnim, koliko smijem zakasniti, jel ne znam? Pa ja mislim tamo do evanđelja trebaš doći. Do evanđelja? Da. To je super. Jer uvijek mi mrsko bilo ono početak onih čitanja, čut. Ona dica dok slovkaju i to, uvijek njih zaberu da čitaju to. To kad dicu stave, A što se ti ne ponudiš župniku, da ti čitaš? Ja? Pa biži. On vidi ja njega kao ovako počne očima s oltara gledat ko je moga čita, ja glavu doli ko da me nema, nestalo me. Pa ponudi se šta? Što? Meni je veći problem to šta ću s dicom, znaš, mala dica, oni bi još trčkarali po crkvi, a ne vole svi župnici, znaš, jednom me jedan istrao van. Istrao? Pa ja ne znam šta bi on tija, da oni ko bubice sjede mirni. Ja ne znam što, da ja imam dicu, ja bi ostao kući gledat na televiziji, misliš, što i ti ne ostane. Dobro, ali nije to isto. Kako nije isto? Pa dobro, trebaš otići tamo, zajednica isto bitna. Pa obitelj ti je ono, znaš, zajednica u malom, ta misna, to i moraš ti to i kući gledati. Mislim, kada je Isusu bitno, jesi ti tamo ili kući. Isus je svemoćan, on mora djelovati tako i na daljinu. Ma Jozo, to jednostavno ne ide tako, kužiš. Kako ne ide? Pa ne znam, na televiziji da si kući moraš gledati, izabrat misu koju hoćeš. Pa neku di lipo pjevaju i to. Pa meni smeta što ne mogu u crkvi, ne znam, naručiti neku pjesmu. Da mi odsviraju tamo oni zbor. Naručiti pismo? Pa što ne bi? Pa ako mi je rođendan, recimo, naručiš lipo pjesmu od ekipe. Svakakvih i nas katolika ima, Jozo. Ima. Ima i pratara svakakvi. Od svih pratara Salezijanci su mi najdraži. Kakvi pratara ima, oni su misli.